I Josip i Robert Grabarević iz Subotice patentirali su pokretnu solarnu rashladnu vitrinu kojom ne samo da zarađuju prodavajući sladoled, već osvajaju i svetske nagrade za zelenu ideju i obnovljivu energiju. Tricikl za sladoled na solarni pogon već više od godinu dana je prava atrakcija u Subotici, Novom Sadu i još nekoliko vojvođanskih gradova. Svojim izumom braća Grabarević osvojili su mnoge nagrade u zemlji i u svetu, a posljednja je $10.000 na forumu za zelene ideje braće Rockefeller u Makedoniji. Prvenstvena ideja je bila da pokrenem sebi posao, međutim ljudi kad su vidjeli da ovaj način prodaje možda funkcioniše, poželili su da i oni u svom gradu također imaju jedno ovako ili slično vozilo i da se zaposle. Njihov grad ih je međutim nagradio prekršajnom kaznom za zauzeće javne površine od $11.000. Na sreću, gradonačelnik Subotice i njegovi saradnici nisu se obrukali, platili su kaznu i obećali legalizaciju njihovog posla sa sladoledom. Ali Grabarevići kažu da je njihov cilj serijska proizvodnja ovakvih tricikala koji mogu da hlade i greju, što obezbeđuje održiv posao tokom cele godine, odnosno prodaju više vrsta namirnica. Patentirali smo na taj način da smo uspjeli da iz istog patenta izvučemo još od 5 do 10 sličnih proizvoda o kojima već razmišljamo i radimo na njihovoj realizaciji. Braća Grabarević kažu da za njihov proizvod već vlada veliko interesovanje stranaca. Da bi svoje ideje razvijali, dobili su na korišćenje prostor u Subotičkom poslovnom inkubatoru, a također želi da njihov grad postane ekološki centar sa 30 solarnih vozila, što bi obezbedilo posao za gotovo 100 sugrađana. Subotica, Miljan Vitomirović, televizija Pink.